Pemirsa, pemerintah sampun mutusang untuk melimbahkan bantuan langsung tunai BLT minyak goreng Majang Kramo. Putusan diucap kebausang oleh Presiden RI Joko Widodo ring keterangan pers tanggal 1 April warsa kali-tali likur. Kaketus saking rilis Presiden Mausang malnyane harga minyak goreng jantan mausana ring harga minyak sawit ring pasar internasional. Sejroning usaha nes tetegenan krama pemerintah pacang limbakang BLT minyak goreng. Presiden latarang wantuan puniki pacang kasuksrahang majang keluarga penerima bantuan pangan non tunai BPNT miwah program keluarga harapan PKH sah pedagang kaki lima PKL sane madolan ajengan gorengan. Wantuan pacang kaicen majang kalidase, 5 yuta keluarga sane sampun ngerancing ring daftar bantuan pangan non tunai BPNT miwah program keluarga harapan PKH miwah kali, yuta PKL sane madolan ajengan gorengan. Selanturnya wantuan taler kaicen 100 tali rupiah a bulan selami 3 bulan inggih punika April, Mei, miwah Juni sane katrima sapisanan ring pengawit bulan April. Presiden ngaptiang Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, miwah TNI saha Polri mangdane maprekanti sajroning wantu antuk ngelimbakang wantuan inucap mangdane memargi antar. Bali Pos nguning ngayang.